حالا که شب شو میریم. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. خوبت سلامت خوب سگرانه خدمت شما شکر جای ای کار آمدی؟ اوه کارو چه خیلی؟ کارو خوبه نکر دیگه شده ایسته بود خستم اومدم. افسوس کنی چی گپ خبر دیگر مطمئن شد؟ اوه چینجی چینجی اکا زیر ریختم نسلینیات نیست. چینجی دادن خبری بد است. چیه پس اکا؟ نه برادر قدیم زندگی میکرد کار میکرد اوای زنگ زد گفت کوارتیر خالی کنین مثلا ما آدمای خدمت میبرم جو میکنم که کروچ یکم کوارتیر نو یفتن در کار خسته رفتن در کار اینجا همه قضاوتش کردم که گفتم خیلی خطیه بیده همین روزش با بیستیم اینجا و پگه نصیب میشد یکم جای یفتیم میخزیم میریم برای اون خانه نگاه داشتم کوارتیر گفتم که یکم کوارتیر خیلی ادوبی نغلطی دست است هم سوم هم نیست دکیسم که همه را چی کنیم تو لیکوتا گرفتی؟ نه ندادیستیان ایروز پگه کردیستیان خیلی هم پگه ویلی که بگیریم مجبوریم اینجا بریم. خیلی یا بالوش که انشالله ما ایسوس با کفتم میگیریم یکم سوم که افتم میگیریم یکم جای دیگه ده دیو که پکر میریم هم در جوی کار خواب میکنیم یا دو روزه شده بخواهد تو کوارتیر خمونا گرفتن میشه دوست؟ میشه که دیگه چیکار میکنیم در اینجا؟ که نصیبم چیکار کنیم خیلی شد خوب وی این فکر ما نداشتم که ما خونه بیاریم و سرمون بکنم با در بیری بدم که ای خونه زنگ زدن گفتن که مادرم بیمون خونه بودیم و جراحی کردن در کار اما دو ماشید که ولی نگرفته ایستم نمیدونم چی کار کنم با بالایی ای خانه بریم چی خو میکنیم در کجا خو میریم میریم دستوری که خواب میکنیم زیر نشیم خیلی من یه جای کور میبرم که میرم خطی دستوری که کور میکنم یک موضوع جمع کردن در کور برای بیماری مادرم
روحی کنم یا جراحی کنم روحی سون جمع کنم زیغ نشو دودر جون انشالله ягон ҷо меёвем ҳалш мекунем гап нест ака миннатдорам иншолло худото фаромӯш намекунам зиғ нашав бародар иншолло ҳама хуб мешавад иншалло кисан ресе бозам бародар ай квартира бурои алё ваалайкум салом чӣ хейр хунама трапешки фаҳмондам анҷа ки мо ҳозинем ҳоз мебурем куҷо мерем мо куҷо намерем хоб мекунем ту худат вақт нигоҳ ки берра нигоҳ чӣ хел шом шудаги чӣ хел мо мерем инҷа худат як бор без фикр ки худат як бародар мусулмонӣ он бачаҳота бугу просто ки масалан ҷо дошта бошанд пускай хай ҳамҷа бестан ма иншолло саҳар ҳафои ҳами кор бор мешем мерем ягонҷо ҷой ёфтем ҳамонҷо мо ҷо мекунем охи чӣ хел чӣ кор кунам ман то охир ки тамом саҳар иншолло мехезем берем тамом гӯш кун ягонҷо намерам ту чӣ хели одамӣ ту ҳами қабахоби мефаҳмам ту намефаҳмӣ ягон ҷой намерам оз бемем баъд яъни иншолло баъд инами корама қати дига хеле омӯзем давай просто ҳайрон мешавам хеле бузурда ягон чӣ намефаҳмам худои бародари худаш давом хел мекунам нигаҳ ки чӣ кор кунам бо ихе суҳбат намекардӣ мешид агар чӣ гунам ки боша бародари мо бо худ суҳбат мекардӣ ҳарфҳои бад ба ҳамдигар намегуфтӣ агар ҳар кор кунӣ ӯ бародари мо аст гӯш кун ман як чизро ба ту мефаҳмонам бародар замоне ки фиръавн иддиои худоӣ мекард аллоҳи мутаол ба мусо ва ҳорун фармуд биравед ба пеши фиръавн ва боҳош бо нармӣ ҳарф безанед ва боҳош бо нармӣ сухан гӯед шояд бифаҳмад шояд батарсад баргардад яке аз солиҳон мегӯяд вақте ин ояро хонданд гирьям гирифт ки аллоҳи мутаол чӣ қадр бандаҳояшро дӯст дорад як шахсе аз як ҳаким пурсид оё аллоҳ гуноҳое ки анҷом дода мебахшад он ҳаким дар ҷавобаш гуфт аллоҳ касое ки дар ҳоли дур шудананд дори онҳоро садо мезанад ки баргард оё тавбаи касоне ки доранд бармегарданд намепазирад منتظر چی هستی؟ برگرد کمتر عصبانی شدم نمیدونستم دیگه چی بود راست میگویی تو برادر با همدیگر باید ما خوب صحبت میکردیم اما من رو نمیفهمم نمیدونم چی کار کنم کمتر عصبانی شدم قطعشم خیلی گپ زدم انشالله خدا میده انشالله که فهمیدم تکرار نمیکنم پدرم بست الو والله بپدرم ساز تنج میشه شما خوب هستین سلامتی خوب مادرم هست تنجی بود پدر وضعیتون کمتر بزرگ شدنی بخشش پدر با کم زنگ وای میتونه در دستش میاد الو پدر الو
вазиятро бин. хаёл мекунам ки падарам маро дӯст намедорад. доимо бо ман ҳамонтур рафтор мекунад амехел корҳое ки аз дастам намеядам моро мефирад. хоҳем ман писари хурдиаш ҳастам. аз дасти калонҳои ин корҳо мебиёяд, аз дасти ман чӣ? ҳамон вақт маро мегӯяд. ба акам занг намезанад ки фаҳмонад. умуман ман фикр намекардам ки падарам маро дӯст надорад. аз хурдӣ ҳамехел аст. хеле рафтор мекунад. акаҷон, ту набояд қати падарат ин қисоват мекардӣ. ӯ падарити ай. падарон наметавонанд як писари худашро ай дигари писариш бисёртар дӯст дорад. ӯ ҳамаи моро дӯст медорад. ман як чизро ба ту мефаҳмонам. хуб гӯш кун, иншаалло ки мефаҳмӣ. ҳазрати алӣ разиаллоҳу анҳу як писаре дошт ба исми муҳаммад ки хеле қавӣ ва шуҷо буд. аз ҳасану ҳусайн разиаллоҳу анҳу кӯчиктар буд. ҳамеша барои корҳои сахт ҳазрати алӣ разиаллоҳу анҳу муҳаммадро мефиристод ки баравад он корҳоро анҷом диҳад. як рӯз мардум ҷамъ шуданд, ба муҳаммад гуфтанд: чаро падарат фақат барои корҳои сахт туро мефиристад? чаро ҳасану ҳусайнро разиаллоҳу анҳу бо ту намефиристад? хеле ҷавоб дод: ҳасану ҳусайн дуто чашмони падарам ҳастанд ва ман дасти падарам ҳастам. ва даст аз чашмо муроқибат мекунад. ин ҷумла чӣ қадр арзиш дорад? ин додоши ман аст. аллоҳи мутаол дар мавриди мусо ва ҳорун мефармояд: безудӣ бозии туро бо бародарат қавӣ кунам. барои ҳамин падарат туро хеле дӯст медорад. туро дӯст медорад ки ба ту кор мефармонад. мо бояд чизе мегӯем. мо бояд ҳамдигар ҳамавақт барои дӯстдори падар бошем. ки ӯ падар барои мо хеле азоб кашидааст. хеле азоб мекашад. ва мо бузург мешавем. накун, бо падар ин суҳбат накун. ман хоҳиш мекунам ки бо падарат гап зан. аз ӯ узр бипурс. гӯй ки падарҷон маро бубахш. аз дастат меомадагиро буд кун. наметавонӣ бо забони ширин суҳбат кун. ба кард заназан. фаҳмон ба ӯ буд мекунад. ҳеҷ вақт дили падарро набандон. заназан ба падарат илтимос акаҷон. хеле хуб мешавад. ман чӣ шудааст ин корҳои бад кардистам? ғамгин нашав дӯстам. ҳама хуб мешавад. ӯ дар як камтар ғамгинӣ ин қадар худамонро нороҳат ҳис карда истодаам. ҳастанд баъзан бародароне ки дар чӣ корҳо ҳастанд ва чӣ қадар ғамгинам. худатро ба даст гир, ҳама хуб мешавад. шукри худо ки худо аз ин бад накунад. хеле зиндагии мо хуб аст, шукронаи худо. чаро ин қадар худоро азоб медиҳӣ? занг зан, аз падарат бахшиш пурс. падарат мебахшад иншоалло. занг зан. хеле суҳбат кардани ман меҳам. боз кун. салому алайкум падар. ман соз. саломатиятон хуб аст? падарҷон, ман камтар кори хато кардам ки ба шумо истеҳзӣ кардам. маро бубахш падар. ман як бало карда кори шуморо ҳал мекунам. рӯзе ки ман натонистам ба бародарам занг мезанам, мефаҳмонамаш. иншоалло ҳал мекунем. бахшиш падар, бахшиш. майнаш паноҳ кун ба худо. ба модарам салом.
یاد دایمون و این همینجا فقط همینجا کار میکنیم روز یاد کس دیگه از باید باید بیاد این کوارتیر رو قطعی همون برادر گرفتگی بودیم این باقوش بیاد چی رو خواهد بشه ولی بسوی همون باید لازم کنیم کروسان معلش رفتیم.
خطر کرد و فکرم در تختق شدی سعی میگم تیجی باشه اگه توجه داشتی نه نه با کیه میگی با فکرم میگم که اگه میلیسه اگه چی نباشه اگه اوزی بالان بروردین در اینجا در کرانتینا همه اوزی بالان بروردین با فکرم بگم در کمین نداریم هر دوم بوده با اون پرابلیم نشو در این وقتی کرانتین تقدیر نشد بوده تقدیر نصیب رو میاد چیزی که در تقدیر نصیب باشه دوای رو میگه